Radio Bulan 2 Vata, Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseayani.
Binawali besar bitokan itu na radio bulan dopat na kabde bin garab tinta kire cuma tangana mundi biusoci na buku cega de dol lega wale lui baya so buku na to bitu semati cuko na bitar mini chao chia sama aptal tu ngono go kita buku bil turang na ramo dar buku ngono lew ni siam cuko live ni Facebook page na kabde bin garab tinta wa bulan cuko mandale be takinda kopa. Hello from Mombasa in Kenya. Thanks for tuning in this afternoon. Pakatala kirbe no basu Steve Murphy malom bula basu sing lebih telaki be Bals Rose maramakai bula benaka bula bilang sa taltunga ke muni maramanita may Milbre anu tagi tingko bo binaka chiko nonto bitokani ena kai binaka ni ko ocho chi nonto wa ni nonto mai bimbolo ngodi tu ena radio bulun do mata ena kai ni vingarabi enda indai ya wakana kire bakarau anda sana bino numi tumatanga sere uba bulu chuka ni birto na bobaro chiko na buku ni ken baka dori oya na kana bata di nona toribola na makumbunran na marama andi ase nada dau bikin betul to sarra papa rau chiko na buku ni songo binaka na kana bata na kabina ni kuona bitu na koloko na dua tolu Levin Drive baka nuni binaka tu ni bikin ni binaka vale usar teman da beta na baka sabu chiko mai tu rongo binaka ya ena kabi binaka ni kuwa second lu debta lankira be na tal lendo bon romo tal binang sabole buna ndau siama tu na be kabi to sar malo bin garabi klani sa tos binang sar chikon bin garabi me non to bono mani biche le buri kamba binaka na Titus B and Sons ena kabi binaka bin garabi ndai dasana rongo ser tu ya ni na kena wo binaka go baka nuni binaka be kemoni to sar na siama chiko mai ena kabi binaka ni kuwa bakata lakini bila beti mbali suba klani totoko chikan ken sangai non dobisi matal chungo waga ma Australia bina wale usar na mundo laki baka yotak bele baduri wa nambose
pula po untuk po tur juga na bitul na pula na buku juga di biawa kini penua ka talo taka cuma itu orang ital tala en vita na singa sa utsa pu sar juga na karabi mai waga wangka en ka binangan ko ay mai walget awang bulu cuma tangan lebih nunggu bar lechia na mata karawa tedingku bindakan na karabi tabitok mai walget en ka binangan ko kemani to saran nonta oni siama tu mai Australia awang bulu talanga bintana tabelengo solo turang mai muri en Zion shopping center mai tabu malo nuita kini totoka tu nabi tokani ena ekabi ni karabi en dai sura certo man na mati lolawa esa nei tio betau kula mai labo ni ozi labo mosi ndi nimbulo bena kana Italia lalu
Bila sabuli mo bitokan itu juga nakab de bengara bentinta itu tokan to monoto na sabu rongo ya wage tamo de mbudo ya si bito beken na ono ande tidi ke tolu na miniti radio mbulun do bata meza apa mena coach kenda rupa cuk mena bubale ene ka bina kani kuwa beba kasar na oni rai do tokongo na kenai rai dua ngana rukuni buni kau dua beiran ng tingit taki Reverend Aminio Balen Rock Tama kemain na nonton programu Bagamadhawa na toso ni ngauna. Eno bengara bini City Veni Raturla. Singa bug lulu ni sibuna bae na tina meniti ve kiamu ni Amerika. Singa lutule buni sibuna tini kantua ena tina na meniti ve kiamu ni mai viti. Eno veto koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka ena Radio Buladobata San Francisco met Koti Kanda Batamai. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi. O ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tuna senga tiko nindraiva se senga ni waka motoka kanda u dren na tutu beto seki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento. Merto talaveani na nung ni boli. Rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwan dua ono toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart. Viturua Diwa Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan dua ono toluwa diwa ono saibarua. Erto ngarap talangan kena lewang suburi ani nanomu yaya. Mai na nonor to stoa kena nomu mati ni katumba.
Endona mate kuniti wale wekenda mena wasa Pasifika na hepatitis B. Kuneini ndua mena weyatini corona nini winua mena wasa Pasifika Amerike ni tobi riti kuna mate ngona hepatitis B. Ongo libu dhaki na kenarari wetobi sena tobi kuna mate ngada se liver cancer. Endende mendo kila ke sa tebi kwentiko. Me bakani sengo sotini kene bakatakele kila se symptoms bakabo ke sa mbimbi na mate. Mbimbi ngona kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 526 ono vituva 51 sesi kobo na nondo to website www.sfhepbfree.org. Dendram beka na ngola ni kibali lo te rupu ni oso pakadadaka. Sen kita beka na tos nimbula ko ni lenga sinu ingaw-gawa. Nana maki mai kena programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu benua. Rungo vina vima manione na kabini bugu lulu bei kemendo e California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemendo e viti. And a radio bulando vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai. Ai, kemendo bakando tunga me viti. Sa baka matalau na nomendo kobati. Sa lemo na kemendo tindika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow, wupu. Da sa kusi masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kenurni bondo kenambele. Pai, karek. Da boleh mai be. Oi, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamai na Maulimat. Tok nganggo i Santa Rosa. Mai be? Na Maulimat wele. Doko na nonda business na ngoni tau kay Amerika. Doko sa mai. Do may volleyball na Maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Nadawi kalawa kay Mrs. Titilia Naitini and a video koni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California, and a radio bulan dumata San Francisco. Bila sa boleh pun bitokan ni nak kabdi bengkara batin tai sibina ono ene tiri kabito no miniti bulu benaka be apa nasa roh ni bulu benaka gena muni matu balem der la rawanga benaka bitokan ni nak kabina ni kuwa asen ngede bitalanga kina berto no mati lawa nei Moses relulu gena no matu vale mai ongo place oya mai vale hobi na sa boleh brother na siamo chuk mai na kabdi bengkara batin tai ka bakatalanga kina ento talangan bakan ni benaka be Jalmas Laubatu kapag laki na bay Frank Hamaguchi gerto na non matay lalo ni giringir sa toko sa nabing karabi na kaya pinakadikuwa nung weka kapag laki na namuni bing karabi na bukuli tawa katutoka mayope amba umaitay lebu baka nuni binakatuyan di bikimani sa yung lapit laki na bay lewatu lalamalawi namuni matu bali Moses dhambe na singa Bakatalaki na Ben Marcus Kelly Semi kay kimtuto sa review kanyo ni siya machuk may nakab di bengkarabi tingtay ya doon na share da ba raw rongodon ko klan ni lele busar chuko era daw talitaka na yakab di bengkarabi tingtay doon na share mentan na ba rongodon matani ko doon na kinakabo usar nga may birto na mati law-lawan ni kirin damundamu na kabi na ko bambutan niya sa rongo ba kyo toka Ngona italo no ni sokodiri Tadi gue binang bali usar no munisia mtong mana kaya binang ko klan do ngona tan nga bitan lo taka Wean ngona tapa mentan nga mai bitan lo kina na buku ni serengo Mana Pacific Island Production Fiji Ngona ndewa la kena sa Awiri mandingi Munga
totave uni Sanitangi mavia ngoroya Avesuki na kemuraka walenga Sando mulo raki autunga Hausaruinda masita Dalawa sa taki no buda kadaka Waiero tambani ovisa Naruvei kilai ena vola mata Tini kami tuni vula masau arua Somo tabe uni elamini Kurani basu ebunga kosusumi Navada kona tawan muile lavi Rokandamu bulan mosa mai sevi Sanitangi mavia ngoroya Avesuki na kemuraka walenga Sando mulo raki autunga Hausaruinda masita Sanitangi mavia ngoroya Avesuki na kemuraka walenga Sandau mulo raki autunga Hausaruinda masita Sanitangi mavia ngoroya Hausaruinda masita Sanitangi mavia ngoroya Hausaruinda masita Singani sudu Marota kini sarabaku Ebunga tua bisinga binaka Lebu erasa mai dalata Tokalonga tangi koroma ya dobatu Laga kamu keve ngaira ya domai Nibisi matindina
Ia santi zar tora kena marama hen ruka tungan londa ve suba kena kena thina kena bika todo ko sar en ngau nongo nimbula bike menin ndo bata chuku mai na korturanga leve suba en kabira gani ko kilani sabi via tirika roti umbanga kaloko mai ve ke mundo ngon tu ni baka ko kena vaka singa lebu ia do talanga i tukutuku en kabira vinga rabin dai bike menin be kani kipa kau din evak redo chukon na bi kato da sar na kabi di vinga rabin tintai membale chi cyclone mal mai o mai ndendre tali chuko gorto na vekangu mai ono kantabu to ono small to miss buki rafo uno buninta kuwa Watson ndon to kor mai mbulia urede ni koko sar tunga na tangi sanga indona video sekule chuko na Facebook ya ndo kets tong nge kana didi sel dona vuni kaule bakatal to na vuni mbaka nungu rete tonga ndo turanga ni ono ngai bi tamba to ngai ni ngai bango ko sar tunga na tangi sanga da wir chunga tamba da wiri koko sar chunga na tangi
Ya, tampai ni dona kumu ngone kala sotan baka nangkas. Ran tambe to kana ruku di puni kau lebongo. Ono no mandera gitu asa. Ngore ra Facebook tungo tau chuko na uza. Koko chuko na tangi. Ya la ko ngana Facebook wata ke digital. Au sabanga go sanga sono ngone pokan to mombula ngone oni kandabu. Doyan robina kana roman ita. Do samba di baku sekusi ve. Yandra ita. Kita seli katalau mande na Orange Lounge. Maleka. Goresan badi kata-kata bina kasar tunga toboy sempamba kau. Gai woi zala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngono santa bina kat serengan na kenta kakana. Dina to zoko. Keba kitu sana berata ini boga singelebu. Kitu sana gali boga kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau boga singelebu se boga kabi, e boro te tu boga mango sangai to toka na bono ni kana. Mai na menda to identity, kena boga singelebu se boga kabi me boga na boga sekera. Na sui, ike te muteke roro boga lolo ke na vida tale. Gira ra mo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo dua Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamari di Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge, tolo dua Orange Street, Santa Rosa. Nungu chisu, nungu banua. Dorongode na vima maniono kina vitu ene kabuni bugululu we kemada we California. Vima mani ruane kabi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemando we viti. Ewarotaka na New Methodist Christian Fellowship, USA. Rongode na Radio Mbulando vata San Francisco, me kauti kenda vata mai. Bula binaka ni Matthew, ni sawa kuskusibe. Isa ni bula binaka. O se vivi mandongo kina maoli mat. Ele taka kina endona nito pakataka kana lelai. Yo leu kutaka pakatotolo. Ni bernir to yave ani na bulangi. Oi, odea bakasanga. Erto bakasanga telanga ora to. Sarara saranga. Go enda so mangana kakana. Esen enda so manakena bakanga takina olo. Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Maulimad, Valley Marulima, Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Veiter tarasarani kina nabani telefoni 125 saiba vitu tolu 5 vitu. Ene kena itugu matalalai. Beba kasar nga. Oni rai do tokongo. Na kena rai. Dua ngana rukuni buni kau. Dua beiran ng tingit taki. Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nonto programu Bagamadhawa na toso ninga una. En Vingarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni sibuna bayan na tinam niti vei kiamu ni Amerika. Singa lutule ni sibuna tinikantua ana tinam niti vei kiamu ni mai viti. En veito koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka en Radio Mbulando vata San Francisco met kauti kanda vata mai. JJ's Food Shack. Etigo kedi kina na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalos e tapioca. Na kakana boga malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na karito asa wadha badina na kani kana. Etigo talanga na nondo specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bunga tale. Gore na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato saray ni Kinavato. Giritirto sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Duntua Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Sasivi, Rui Maleka, Aumaroroya, Camarengeta, Tawanguileda, Nauna Koya, Isalewa, Mambana
mosalako lolo male vuveiko vole kamai mosalako nanumia niutueke daulamani mobosota nondarungauna samaidava kena kamida tamani tale nondarulasa ruingasa-ngasa nomutuyawa au ngaleni matamu veyau ende itunga wala kamay mosalako lolo male uveiko wala kamay mosalako nanumiyaw niutueke wala kamay mosalako lolo male uveiko
Salako Dolo male Uweiko Ole kamai Mosalako Nanumia Niutu eke Nauna sasivi Rui maleka Maroroya kamarengeta tawanguileda nauna koya isalelewa mambana numa mole kamai mosalako lolo male vuveiko mole kamai mosalako nanumia niutueke daulamani mobosota nondarungauna samaidava kena kamida tomani tale Nondarulasa ruingasa-ngasa Nomutuyawa Au ngaleni Matamu weyau Ende itunga Wala kamai Mosalako Lolo male Uweiko Wala kamai Mosalako Nanumiyau Niutueke Wala kamai Mosalako Lolo male Uweiko
Ia santi sarang na numiau ni utunga ne sanangongo e pakareti ke monito yani. Na mati lalau na kampani mai serne mai Australia rongo di chika nando mai Joe Chang George Knight twin na sangalau. Ke erto na narto mati lalau pakatalang kina be rei funga mai. Aboto bekenta evitu na miniti me vitu na kalau turun na maramo dorbu kina kone lao sa pakatagla tanga bekenta menta sa boru vitu tano ken di San Francisco kita usa chika ngo na daylight saving nangone daylight saving at so imuri na nito ngauna ke baka mea ndonu ke baka mea stand chika nangono makao ngo sa bo bola katal na walu na kaloko yango sa bo vitu na miniti me vitu na kaloko en nito ngono Pacific Standard Time bakanta sa kilangan sa duli ato kan November in December sa tolo may nambuto engo hanggang 5 milyon sa buto sarang na punua yan na ray ni punua ang buto sa tungan go ni son nang daw reden ni pasuri ni sabulak tongko na bitu na lomo nimbongin go sa walin numatal de sa chini se sa mbongi lebu sarang mai yan ang una se ngai bola ka tongko bikito na bitura na marama darbo kino ngaleo sana ta mandika no to programo na kabi na kuwa nungu sari baka mote wele suba sa nga vi Melanie bola dan vinda kana siya masar chuk mai New Zealand ke baka undur mai Christchurch watalan kina vi Mele Koto pati ronden baka chuk indona ka rona maramangoya na kana wali besar nandendre baka nuni vinda talanga mai nandoi mai rewa vi mere watu lawa baka nuni vinda ka tuende bikemani sekarang ngol talanga kina vi maramanita randini tonga bakalebu ke muni todo sar bak tundalinga ti mai anto sala ka kambura ki benaka na ka bin karabe din tai baka nuni benaka talanga be son nugu bro to siama chuk mai tux baka talanga kina be erto na gangs todo kome sasa anika poliasi karbaki lebu chuk na non talota kan ngona o dona nugu karuai na ukani chungona baka sama ni tengilambai taringko ini don nunggu bro tala biju kila ni lakchumi bangko na tenggelam na sama na ken rundui oya na cyclone watake na hurricane apa ini ngo kero biju ngori raw sar nangona sana lio chuki na thangi kima mina chuko ke de lomni pale oi ko mondirtu ngon sala sana ngai buka chuko mena kaba apa rongo to kongo iyo na kava kede ke baka o dingoma indo na kava ngai ko dingo ke baka buka me na kava iko dingoma iko sa kilasar ngai hurricane ke baka iko sing dingoma ro indo na kava iko kilasar ngai cyclone sing bertal tonuko ya saranga apa ngisa rongo bitan lo turi bito buta kia na kava ngai dingoma ke baka dingoma indo na kava hurricane ke baka senga cyclone sata penonton program na kabina di kuwa na radio bulan do bata baka motal chunga di bichina Eric bina kana siama chunga na kabina di kuwa sista yo pedilo no bono muninda ni bengarabi kaku nganin do ngoma chuko baka Vitalia na kaba na ngono ngonda chuko todo ko loma ngon chuko ditangi lampai tongo me sota tale na kabini mataka ni samode Mode tabale.
Kukuile